Kebeli pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Kam terai ke Karbi District Council ia ki Shillong mukro. Habala umsnam peipang ke Sorkar Meghalaya halor uput usam. Hapo no pra deban penmi no ia ke result dawa ki samla tep kam pulit. Batwer ke HSPDP ia ki MLA bat MDC syaka jingetai khasi Janta State. But mentangin pa shiki Khubor bakam penya. Kahnyau terap National Achik Movement HANM hakalai pau terik unai wing arhajar arpuar kalapin remjur ya kejingkam Chief Executive Member CM Karbi Anglong District Council Tuliram Ronghang ubalakin tho bagi khasi ki basyang basa hapo kasnong mukro West Jantils ki day ki bawan buhay snong bean. Laban kedau bau CM Karbi Anglong District Council Tuliram Ronghang haka jinglet jirip ya kathan mukro ulakam bagi khasi janta ki basyang basa hapo kathan mukro ki day ki bashubuhay snong bat ki day ki nong tu din. Habakren shikilat pathai Khubor u Vice President ke HANM uba kelang thongni uloong bagaseng ke kentat bat ke penrem juria kani ke jingkren lapla u CM ke Karbi Anglong bat dawa naga Sorkar Meghalaya ban shimkhia halor kani namar ki kentin bakren uni u CM ki penmong bat penjak buram ki patba bat ke Jylla Meghalaya barok kawe. Berkata bahwa un set up ia ka kum ke statement ke jung un set up ia ka Assam Battalion un set up ia ke CRP camp berkunjung ia ke polis Assam. Te balai baki jongi, balai ke government jongi kan set up tang ke BOP. Haji insyaAllah dah kata kawai ke state ke pemerjan ke persang ban bu ia kita kikam ke persang ban penklan ia kita kikam ke jongi ru kita ban penklan ia kikam. Lada ke jimbu tang ke BOP lese ki polis ki ban posting hak te jaka kin long lang kenya hakmat jong kita ki laiteli ki kam ki ba ka Assam kan sabu hang tipo mukro ten mar kata kentu ya ka government balada ka Assam kam khlan ya ka force tu naglang jongi ka state Meghalaya karibun penkhlan ya ki force ki jongi hang tu kin persang ban le thambor lani ban kini ya ka tu jaka ka balaja hakini khndet singi balada ya kebagi mensiam ki baloi ki paradok senam jungi kila thiak langkrang tuai ke senam kin wan ban let nbor ngim ban se kum kin alam jangir jinam ngihab ban phaidin try ya ke ki balaja ha thana haus nam arja shipho ngim ban se mi haban phaidin try ban ngim ban se ro binga haban shim ga action lada kini ki bor jong Assam ki sedang ban peni da Khubor. Hadin balalim sangut ki mensim riu hamukro na ki ketang suloi ki pulit bat forest guard jang ke Sorkar Assam ke Sorkar Meghalaya minta kala pephang bat peshkor ban kentup lang ya barok ki rangba na ki them riboy ban ya don ketilang ha ke jenge penbet put bat ke Sorkar Assam. Kini ki rangba ba ke Sorkar Meghalaya kala kentup bat penrung ha ke Regional Committee kilong uba Mirrol Bonds Aim MLA ke Nongpo uba Sosthenes Sotun MLA ke Jirang uba Dasakiat Bha Lamare MLA ke Mawati Arpid Upadhyay Deputy Commissioner Riboy District uba Longru Member Secretary Jangka Committee ki Nong Senchar Hima bat Nong Senchar Shnong nadu ki Sim ki Menteri Jangki Hima bat ki Rat beper Katkum uba Preston Tensong sembut Menteri Rangba ke Jylla uloong bekiladron South li ki Jakaya ka Japut Hariboy Henry Yamenta in penbetchwa tangye ke Blok 2 bat Kadesh di Moria kat ba Artli en se penbet kam hadin. Ya kate ke jenge kenduk lang bala kli do uba Preston Tensong menta ke sengi ke lai pau terik unai wing arhajar arpuar kelas dang ha ke jenge lang ha conference hall jong ke office u Deputy Commissioner na ke bentaban beteng biang ya ke jenge keren ban penbet yo port usam ha pedeng ke Jylla Assam bat Meghalaya. Arngut ki MLA ke Them Riboy uba George Lingdo na umroy bat uba Jason S Maulong na umsning Kim Shim Ladon Kerteng ha kani ke Regional Committee.
Kawai ka desh dumria ka de ka bahap hapo ka hima melim tena kalian ka hima melim kiawan na kalian jongki menteri kiawan na kalian jongki rangbasnong ban yu kendu ban yu plu jumut ha ka ba ya dei bat kitu ki iri ki jaka poro namar ba kitu ki iria ki bengla somit ya kini kisnong ki tau how aja ka wei ban claim na ka sarkar asam ngia discuss ya ta ka wei hadin ka wei bat ha ka ba kedu ngia yo ki input ya ki kot kisla na kalian jong kahima bat kumju na kalian jong kinong song snong la ki rang ba snong ki kenhun ki rang ba snong hapo jong ka ni iria baro ka wei ting la slok ting la yo ki kot kisla bat ngi ailat shu ru na kalian komiti la ki dang don shu kan kunu ka kot kesla la ni ka kan kenja supporting document abot na kalian ko komiti kadang pediang sengobahaya kita ru haka bangin saya steady bangin saya bu pada kekenja presentation haka bakandu syua bangin le bandia kundu bat ka regional committee joko komen afasam kata ka dega wei bentar ka bandikong bat ka baar kalongi kren ya ka block 2 kani ka block 2 bapintip ka hapo ka hima haka hima khairin borok ini kiri ka hapo ka hima khairim dia kani ru kren ya slok nilai pujumot nakalian jong usim jong ka hima nakalian jong usim right bat kum jukru nakalian joka jong kirang basnong kilai sombit ki kot kisla ko jogi haka committee ngilai discuss bun ki baki bat menta ngi nakalian committee ngi ailat shu ya kila dang don shu kanu ka baki sngo baki dang don ban pa ki kot kisla kum ki supporting documents ya kan eru ngidang ailat ya ki bakin sa sombit biang syaka committee but lada don kam nakalian ka regional committee ngilong ready wat ban kot biang ro kajing keren sai sisin syua bangin kendu bat ka regional committee jongka sarkar asam Kisamla thep kampulit kibala ap dengong ya ka result jong ka written test ka bakilaya kun nadu usnem arajar arpuwei kempat yo setia hadu keni ke genti menta kesngi kalai pauterik unai wing arajar arpuar kiladon ke jingtmu ban penlong da ka rally ka ban sedang najan umot dur jong ukyang nangba henry namal bakadisi jong ka east khasi hills district kam shimla ai jingbit yaki kim ban si ban sangye no ya ka jingtmu penlong rally henry kini kisamla kilakut ban shuya shong kalan mengor hakmat ka office terekam ka embos tang kumbas sangut namar badon ka jing penjari kendon na ka sarkar Habakren shikilat pathai Khubor uwei nigi samla thepkam ulay thu bakajing wan jengki kamdei banyalam shakanu kanu kajing kulmar Henry kalong ban penpau shaka sarkar bakila ban yo ya kakam ka bakila trishitam Shushu ulong balada ka sarkar kam ngap ya kajing kerpat jengki hapo jong penai nopra kim ban si ban pelong da kajing ya rally ka bating kanang ban yo ya la ka jong ka hok ba dei ban pet ya kane namar udai hi mau ban pet tingi ni kadon idan i perlok menen i pen ia ka wei ka kenca balong kum ka risol he ban ong sapen bina au benai November al kanai tarik te ngapet ngong pen ia i pen ia i to ar kanai tarik November hadu Januari second week Januari te ngapet ya ta ka ba i sen i ohana i sen perlok dengan pej tangkasanya rumdan tangkasir rumdan tikine bara kidai tang just tu penbang yang ngi ki kandidat ban penbej ban penbej yang ngi ban penbej ban shu pentame kai tingi ngimla re ban sya ngi shu sabet tang hapo ubenai Desember bangin ap ya kane karisol lada kampen me te ngi hap wan biang ban yakhi ke HSPDP Youth Wing hakalai pauterik naiwing ka khot ka weria baro ki MLA bat MDC jong ka rilom khasi bakin wan banishim mentalang syakrin san yatai bat yapliu jingmut halor ka khasi jangtia state haka santerik unopra habakren miklat pathai Khubor u presiden ka seng samla usan dondor rentathiang uloong bakajing penlong ya ka te ka lempung ka deiru hadin bakila UI ka jing shitrem ki samla ki bawan yashim menta haka yakop tho SC halor ka te ka phang kaseng kapha ru kajing sngolem shabaro ki bahai ngasem ki baladu no ekpe 8 bathon ha kajing ja hamukro 15th and 16th of this month we will be going to New Delhi to meet the authorities out there, especially with the government representatives, that this is our step and they should also be concerned of our demand for a separate Khasi Janta state. We have organized the essay competition
and all due process have been completed. The only thing left now is to hand it over the certificates and to the winners of the competition. And regarding that, we will be giving the prizes and the winners of that competition on the 5th of December, that is this coming Monday. And on that day, we will be holding a seminar. Hakasin ke Beningkong ke Meghalaya Athletics Association, ke Meghalaya State Olympic Association, but ke Directorate of Sports and Youth Affairs, Government of Meghalaya, kin penlong ya ke Sora International Half Marathon Arajar Apuar, ya ke bala itu da ke Athletic Federation of India. Habai kren shikilat pathai Khubor hakalai pau terik unaiwing usketri ke Meghalaya Athletics Association uba finally periat ulai thu baya kini ke yakok maria kan long haka arpu terik unopra arajar arpu ar. Kejing yakok maria kan sedang na mau kedok syadu soara rim haka jingjengai kumpa arpu kilometer. And then you have the run for Meghalaya only, means the permanent resident. And then you have the above 51 group and also the run for fun. So that will be more attractive. So we are very happy that we are able to hope so that there will be not only this first time, hope to continue this run because the scenery beauty of the Sora, which is part of tourism promotion also for Sora, this run will be a success with the help of you or media also. Anything happens to them, it is at their own risk, not us. It's already put on the website. So the website also is already there. So what they can do is they can register, participants can register online and offline. So as mentioned by Paryat, this is the first international Sora marathon, half marathon, and we are expecting a lot of participants from abroad, international participants, and all over India, the top runners, because the prize money is also very good. Kinong kitkam ke Nangshai Village Organisation Hashnong Saiden bat ke bekedup ya kat santli ki SHG hakate ke Shnong minta ke sengi ke lai pau terik unai wing ki la pelong ya ke jingra ke dap snem beningkong da ke jingket bok markeliang ba ke ni ke organisation jongki kanang roy nang san bat kanang yai kentiu ya ke baha kamiat ha ke imlang salang ha ke ni ke Shnong. Uba Jason S. Maulong, MLA ke Umsning, ulalong ukong san haga jingra ke kemen dapsnem beningkong jongkani ke village organisation. Lapen hemru ya kini kesengi da ke jingdon kinong yalam Shnong ki dekot jongka village organisation bat kilong kemi longpa na kidong bamarjan. Uba Jason nulakit bok ya kini ke village organisation ya kinong kit kam bat iki dekot jongka barot. Ulapen pau ya ke jingkemen ha kini kesengi. Ulakin tui ki dekot bekinang tereshi tom shushu pan penroy ya ka hakis nem panwan. Ngi dei kalau wei ban sawan ladangi ngem hikai ki khun ki jong i kumno bangin long kita ki bakan show kumno ngem hikai ki kumno ban long kita ki bakunai kunai ban om khuslai lada baro bor ngi ki long ki baju penya ja ka yeng ka sem gi long ki balut put ngilong ki bamnang ban tengka ya ka pisa kalong ngilong sem kam kiu kasnong ka thau ro kanom kiu te lengba gini ki hikai berit ni snung thu ba walang im la ban le ki kam ke bahe asnong re berit barya ngila sedang hi ban le mo lengba kita ki hikai ba ki wan ong bar bor ban lengba kita ki project wa pher man la kan ru banai bang ha ban summit ila ban long ka kitchen gardening gala ban long ka jibun coach nong gala ban long ka awareness program idang ya le ye namar bangir idang long ki riu thamai hi ba bun na pen jungi le se man sha ba bun na pen jungi wat ha ka seng contation nong ngim pat long member ten ri man ta ka de platform ka ba thamai na man ta jungi ban le na man ta ka shnong ka thau jungi Lai ngut ki rangba ne ki lom garu ki badon haka ketem National People's Party NPP ki bekentup ya Usofir Rahman, Mustafa Kabir, bat Abdul Jalil Sheikh ringkat saupo ngut ki dekot ki la rengkang bat pet grat syasem jangka All India Trinamool Congress AITC. Uzenet sangma MLA keseng AITC ula pediang seng yeki da kejingkemen ke bakra. Ula ong bagi dak kishin ki lepin isyai bagi AITC kan sar ha ke election arhajar arpulai ha ke Jylla. Ula ong rup kejing pet grat ki dekot ne NPP syaka AITC kalong bagi don kejing dekok ha kejing terikam jangka sarkar MDA. It is no doubt known that there are lots of followers. Along with them will be
joining in the block level. So with the joining of these prominent leaders with lots of followers, it is very much sure that we are winning the 47 Rajabala constituency with thumping majority in the forthcoming assembly election. And we are very much confident that in the forthcoming assembly election, Trinamool Congress will emerge victorious and will definitely form the next government. Deputy Chief Executive Member Kagaru Hills Autonomous District Council GHADC Unik Mansi Marak ulai thu hakinong tho Khubor baka GHADC kalakentat mardor ya kajing temu jong sorkar Jylla ban penteri kam ya ke CRPC bat CPC habaro koi ke Jylla. Ula penyeng nongrim ya kajing ong jong u halor kajing terekam jong ke 6 schedule jong ke riti senchar kari India haki jaka besenchar ki Autonomous District Council. Ulo ongru kumbala kentat daka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ke GHADC ru kelarai ban le kumjo. Jingni tourist development bati tourist spot rangko namda bachina funds rangko china. Jedake South Garu Hills so wari chora rang donga musingpa balpak ram donga toligri cap donga dombe wari donga al dungthang tourist spot rang achini South Garu Hills donga achini West Garu Hills Nokrek National Park donga dungthang mungsingpa munggampa channa mungnaman bijagba tourist biap rang donga wadangko central government nona chinga approach kai developmental project rangko bangkhaleo ne develop ka ong ode achini Garu Hills ni tourist place biap rangko ba agasakni tourist destination map ko napang panabadunga unude anchingni chadamberang na ba aro anching sakanti nu janggi thanggo barang songdong ba chak barang na panga janggi thangani chorang ko ba on gen ni chinga chanchi ha ani gemen dalo yan mungsong ko ponga ani ge pao chinga separate electoral roll di gemen dalo ra ba pa saksa honorable member donga chung ya separate electoral roll ko tarinas kang chinga Garu customary loko jikon skango tarianga chung ko tari ge pa machot kujani gemen separate electoral ko dondubat kuinga ugo tari jawani jechakani ungja aro tari jawan geba jechakani badungja Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakut tak radu pengdesem yang kubleh syabon.